Mari ngeriakin teh. Iya, Cong. Ya pas bagi kan pak kan aja teh. Mun mari pas dena. Iya, Cong. Ya kopi dulu teh. Iya, Cong. Ya aing rek. Ya opan kaki selamat dulu hari teh. Alhamdulillah. Bede saya kebeli beras. Sekelangko ya, Cong. Iya teh, iya teh. Tina laku pun ngari apa nari ante, mulai tak pun di sergake. Iya, Cong. Ya rokok dulu teh. Tinang kok ki mule, Cong. Iya teh, iya teh. Pak, Pak, Pak. Kan diri baik kaki Pak. Cek dah tua, pas tak nyaman neng. Iya, dia tinggal lah umpelan ngarek, Cong. Imun di tengah lah obrolan ngare, kemang kau minta pesen nak. Ini menemui sona. Ceki kau cak tadi, jangan di tengah lah burungan. Ada, Cong. Kita beri. Lah kemer apa? Ada, Cong. Dari apa? Ada kau tak ABC. Cek rogaran TV cek tereen. Alah, Cong. Aji kene kebeli beras, nak. Dari di mana, Pen? Di tengah beli rokok deh. Wih, pas cocok, Pen. Yang kau tandi rokok anyar maringakan, Re. Iya mun ngambung ah, mun tak todus. Ya jelas, Pen. Tak kira todus. Kardu mayu, Mayu. mayu. Mayu.
Pai tina aki wi, jengko kita anuko. Nyan kok subuh na merenung, kok kakek Ben. Mare. Mare. Ambui, mengapi ki buru aja ki bekerja. Ada apa, Ben? Kita kok takai wi ke sepedan wi. Tadi pah gelinding kok. Yenje, Ben, tak kira. Jaringan kau lah halin na. Bu, mau apa boleh kaki wi? Iya dong. Area keluaran terbaru, Ben. Tobuk nekuri berin juga. Nikui. Berapa sih melek kaki wi? Muda, Ben. Ning 3,5 juta. Pas bilang kok sandi Arya. Emang kakek andi HP apa, Ben? Iri tang HP wi. Salah HP PC-an. Arimun macet nampi tanah caki sih bisa ah. Tak osom HP ngaji cuman setia, Ben. Si osom HP layar sentuh. Tadi tu li aube. Mun aube cek kalau pain mele sepeda boleh. Li tak lakon norok mulolo. Mau pikir iya wi. Le pada benceman. Abo iya, Ben. Pak, apa? Di mana ke Pak? Pak, apa? Apa, Cong? Ya di nak lu Pak, engkau andi parlo. Nanti perlu apa, nak? Engkau tak minta kakek Pak, oleh ya Pak. Minta apa, Cong? HP Pak. Mesti landi, Cong. Mila HP beuy, nak. HP apa juga Pak? Engkau terus HP zaman setiaan doa Pak. HP layar sentuh. Tak mun cek bedek si kebeli ruan, nak. Cepat tandi pese. Aduh Pak, kan kita terus nanti video pada benanan orang. Mun teruan bapak, nak. Mak le kakek depan debi anak orang. Tapi percuma meskipun pengeterona bapak raja. Ken reseken nah tak pada nak. Teti mayu nak. Odi ria kalak bedena. Tak usah tenente apa saya kanti kancana. Apan boleh sampai maksa kebedaan nah. Cukup. Engkau tak butuh ceraman kakek Pak. Engkau sudah butuh HP. Iya, Cong. Bapak kinta andi saya kebeli ya, nak. Engkau tak mau tahu Pak. Mun engkau sampai tak melaki HP, cek salah engkau mau sampai nurusin kakek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek teh. Iya, Cong. Ya tunjuk ke atas teh. Masih ada penegi banyak teh, mik ada boleh.
Sestona dan nari yang kok jong. Kenan di parlo, benih ken ngari ah. Andi perlu apa teh? Tangka cong rapa ngamuk, minta melihakin HP, kok terongin jem pesen nah. Iya kende iya cong, misalnya kok tak kelar majer, tina motong tang lako beun. Duh, dah iya teh. Mun bese beda. Tapi tina cek turut teh nisar kakek. Iya kok ken tako cong, tako sampai tangan anak ya, langka ke di andi noring cong. Kita mun dah iya teh. Tapi cek turut ten. Benih kan dek remah. Male nak foto tak ngelak senyaman nah. Parlo berempat teh. Perlu 1 juta cong. Tina mun ngarek ah. Ngarek lemah-lemah lo teh. Male tak nas panas nisar kakek. Iya cong. Tina kau himoli cong. Iya teh. Dia minta dapur keluar nanti hari dia. Saya lepas dengan deng duana. Panas tak panas, hujan tak hujan beri tengah sabar. Kaget teh. Iya cong. Maju tajuk di sini. Mak buru na dena gitu. Cek biasa na nunggu bulan cek residen na. Tahu ra cong. Awak alen ngamuk, minta melih HP. Terus teh. Yang kau minta tolong melihakin HP. Boh, ini memang kok nemu PC teh. Benih cong, maksudnya engkau dia nyuruh melihakin HP. Mun pese ya bedena. Oh, dia remang mana kente tang di apa itu? Tak ada ya ban kau cuba lagi ya. Iya badena. Kalau tak butuh. Nyaman mun HP na teh. Kan kau sebelas apa na peto belas seket. Tina mun kaki galak 11. Derem mana? Mun badan pesen kun karo 1 juta ya. Ya mun kakon teras lina tak oleh. Tapi mun kaki tak ada apa teh. Isi kelangkong ya nak. Tina kok langsung mulai nak. Tak tahu juga lu teh. Lah cong, kok ke rumah kiri ya kalian. Tina kok mulai ya. Iya dia. Siapa nelpon deh? Ini nomor anyar. Beri di mana bos? Kepen. Iya bos. Bila ubah HP? Gelak. Sebedan mari meleh. Kita kian. Ya tulis meleh pen. Minta kapan dia? Kita lah kono rongko. Yalah kalau ya. Oke.
Pak, Apa yang terendena, Cong? pulang kok je melakin sepeda, Pak. Arah apa, Cong? Pulang kok je melakin sepeda. Aduh, Cong. Kakek minta HP, itu rutin. Makutan di bese, yo tangakin, nak. Ya masa, Pak? Engkau keluaran rona kena bololo. Aduh, Cong. Sebab dia memikir nak kakek, nak. Minta jeling ke badan nak kakek bingkor ya. Mi pas satu rona karena senyaman kau dina. Meli sepeda je gue bese kene. Apa nje bapak tak meli lagi ya? Nje lagi, Pak. Arah pelambam yang biar anak muntai penyaman Odin. Ya Allah! Arah putang kau Odin dia minta pada benak anak selain. Ya pokon, engkau tak mau tahu. Engkau sebelum pak sepeda, apa kaki sebelum pak kantin? Tolong! 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 Siapa yang keringan? Tolong! Tolong! Berapa teh? Tolong! Dong! Tolongin! Engkau patah nabi tangan nak. Mari kena. Mari minta HP, minta sepeda ya. Apa sih kelaku kakek le? Aji beli sini kakek. Kering tua saya berkaki tiba gini. Demah atur benteng kana kering tua. Enje, tak kira kocak angko bulan semantik nering tuan na. Patikiin ilmu na, paale min orang na. Tapi mun angko kering tuan na, cinci titi buto mang, tak kira timber kau diin. Ben kaya ngain, jasa na orang tua raja. Selak pela kena foto, tak kira bisa nepus jasa na orang tua. Apa boleh, nak kana si kurang ngajaringan kaki dia.